Košarkaši Železničara će u hali sportova sutra uveče od 18:30 časova ugostiti Topolu iz Bačke Topole. Biće to sudar starih sportskih rivala u ovom vojvođanskom trećeligaškom društvu. Železničar i Topola imaju potpuno poravnat učinak u dosadašnjem delu takmičenja, pa će to svakako biti dodatan motiv rivalima za napredovanje na tabeli play-off grupe. Domaćin u meč ulazi i dalje sa kadrovskim problemima, ali se nada i novom uspehu. Ekipu Topole smo dobili na otvaranju play-offa u gostima. Oni su kvalitetna ekipa, mi smo tu utakmicu odigrali jako dobro. Sad mi smo u nekom lošem momentu, oni su malo boljem, tako da trudit ćemo se da ove nedelje se skupimo na treningu, da istreniramo dobro i da utakmicu dočekamo spremni, ja se nadam pobedi. U ovom kolu je već jedna utakmica odigrana kasno sinoć u Srbobranu. Srbobran je poražen od Kulskog Hajduka, rezultatski ubedljivo 74:101. Po četvrtinama je bilo 20:28, 18:24, 19:26 i 17:23. U okviru ovog kola košarkaši Stare Pazove će u nedelju dočekati praktično već novog drugoligaša Džoker iz Sombora. Grupa timova koji se bore za očuvanje statusa trećeligaša i za narednu sezonu takođe igra utakmice petog kola. Nekako, kao najznačajnija će se odigrati u Sremsko-Mitrovičkoj hali Pinki. Srem će u derbiju začelja odlučivati o svojoj sudbini i za narednu sezonu. U subotu sa početkom od 20 časova Srem će ugostiti regionalnog rivala Novu Pazovu. Za Srem je samo pobjeda opcija pred posljednja 3 kola. U play-out grupi još igraju Jedinstveno i Bečej, Podrinje, Mačvanska Mitrovica, Dunav 2014 Apatin, Futog i Velika Kikinda, Sloven Ruma.